zoram mi pui ao o ngai thatu zong zong te chibai le ve kule ham thatna channa turani chuan king pui te dot manga pu ming chia tumwak mai thin hi chu avaram hluizia te lul em he tiang mi te laka hian zoram mi pui te ifim khur hle te angu an mi thlen chin po kan hriat vek to hi ram aya mani party ham thatna tu te kha an ni e dikte I ramve kan MP than tura kan watang na ta ve mimal in soi chiat na kan poisa lo hle mai ram hlui zia la kalpui reng mai hi a hun to lo ZPM thlang tling tu te hian anril ru an la thak lowang kan ram kong pui tha min pe thei lo tu te bu le bala in to del lam min hoi pui thei lo tu te sum mang na sa si ra chwa soi turom si lo te healthcare sum pe thei lo te hi an hne to in ZPM an thlang tling tangot ani hi chutin ZPM alo sarkara thathum chungin healthcare suma pe chuaka kong pui asiam thazot jota office kal phunga ron siam tha office kal ai kal la tamdu tukte ron siam tha in Mizoram mel adang lamna sa a mutu te mizo mi pui te kan ni hi chu wangin kan sarkar kal danenin MP candidate a hian tu sarkar tu party candidate nge vote la kang ti a in sil ruake mimal in beina anasat pole beitok tu anduom tol tol dona ange RK sanga kapu chibaile I channel kaltlang hian zoram mi puite hriat turin kan lo au chuak vele tiango tunlaya social media a soihlo tak mai hi dot ani lo tura ngai phot maila MNA fo khan an sarkar lai khan Kolkata a Mizoram House an lo thalti thom hi aring viau maya he tiang namro thil hlu le tangkai hi engwanga hral nge mo an ni le Mizoram mi pui hi an waza lo ngai ve he ti chung si hian ram le nam mangai berangin an la campaigna he tiang thil hlu le tangkai thang thar te hmalam hunata na kong siala chopa hne ka ti boduna thin lungan pu hi zoram mi pui le thalai rualte zalo na chuani ngei mai ram le nam hi an mangai lovin an tham lo hle ani thluaka sumlu chu an lo ni ngei mai engtika ma hian ram ro rel tlak an nimot lowang ro rel na an chan le huna chuan engthil nge an hral leang chu wangin ho MLA ate MP ate hian I vote to ngai lowangu zana chang khria ni se tu na hian campaign ngam chi po an ni lo sin le za tor an huai hle ringot mai tok ri te se bekipu thingtang hlem hle na te ril ruver therna le rinom lo na te zu le ri hlo le mom som sang sang heng ku wa sa da meizuk te hian mizo te hi minwati buain minwati re thei take min salbet hlom ta khi thluaka sumlo tin minei chemek bok beisei hi awasang lo vele hui ham si chong thanzama pu editor MNF party atanga Lok Sabha MP ni le tuma in candidate mek le Rajya Sabha MP la ni reng pu vanlal vena hian a campaign aw hla a Lok Sabha MP a thlan tlin ani chuan Mizoram tan thei top ka chuanga tia Rajya Sabha MP ni chung hian Mizoram tan thei top a chua lem loem ni amak ka ti zong takani vote tla ka ni lowang bai zopa pu editor khonga in kalo pau vele lok tun tum kan MP thlan tur chung changa campaign na thingzet hian thil pakhat min ti hre chuak tlat mai MLA kan thlan dona kan chi minister pu duama an pu ming chia nang chia kha an kit pakhat le YouTuber pakhat chuan an ron apply le tatlat mai hi makkawati ve
chin than hi an sim thei thlot lo zonga ni nge hi an up to date lo ka ti don nge an mol ka ti zok don tu nang huna internet kan hum fer to ti hi lo hreve to se ma nanga media chak that lo awanga chanchin tlai tak taka kan hriat thin la yang khachu ni se puri chia chungcha nga po mi pui min bum le dual don alom le heta langchiang ta ber chu mi pui te hi dod ringota min hruai le bum an la hrelowa an je chelu tu kha an la pailowa zoram hmanga ek tu te chuan min til san humhum ro an ti na kan nga ye ngai sampa zoram thatna duwa pu editor nangma le I channel kal tangin mipui a o a thu thatak tak ron puang chuak thin tu te in zawa in von lo chi bai thami ka buk ve ka cheu ole kan ma loka MP election kan ma chon dona heta hian karin thu le ka mu dan kan lo tlanga pui ve leange puke ve na hi Rajya Sabha MP ni lai puke ve na MNF candidate hi ko than lama rin na a ka unau pa ani ve a ma se ama hian thil pakhat ka lo mu ve dan kan lo soi ve royange Rajya Sabha MP ani mek lain politics a hian adu khop alam mulo ka ti don nge a MP Trampo a man zo ma havin sang ni som ni pathum MLA election na ain candidate a chumi nuwa tuna MP election kan ma chon le dona heta hian Rajya Sabha MP Trampo alaman zo le ma havin Lok Sabha MP a ain candidate le zela hei hi party politics kalphung nge niya an party kalphung ni ta angle nge ni an party a hian puke ve na hi an rin rol ber aniem ni le election a pia nga ain candidate mai hi hria thiam har mange hetiang politician mani Trampo manzo ma a eng election a emo in candidate theizel hi kanram kan namtan hian ho tu din hun sang taka kan thlang ting ngam mewang mo zoram mi pui te u ngun takin loin ngai to theu teu khai sang ni som ni pali MP election table list chu ti hian ka mu dan ka lo sei ve chin teang pakhat na ZPM pani na MNF pathum na INC palina BJP pangana MPC parugna AAP ole he ka table list ka lo tar lanang hi adikna chu ahuna kan hremai tura inga yang bai ma enga lailung ke vanlal ve na hian MP ni chunga na tho adu te chuan thok molmol mai sela kum khat le achan ve zet hun ala neya nge thok thiam si lo hian MP ni na rei tak chel ve ringot hi adu lek jok le chong thei em ringot man na om si lo hetiang mi hi kan ma mo to lo MP hun a man me ka hian thil tha ti turin chan la ve jok te se a MP fan man na la hriat turom si lo aziak lama chuan amang zo ve zel chu ani om si ya moi zuala pu editor he channel hlutaka hian tlem tal soi ve le ka chak mange kanrama cheng zo fa te hian kan than har huna ke pen dan tur kan soi thina atul zia le hrechiang tu vek kan ni chungin tuna tanga tan lo chuan atlai zel chuan ni sia le eile bar sil le fen in le lo din ko nga te sum le pa ya in to del dan tura le mun lo ram lu alum dan chen hian ke kan la pen thiam lo tak zetin ka hretrin a chan chu ke ma ni kut koi thila thiam thei thil kan nga te reng nen hian kun na tho peila kan tlem chak le a tu te siam sai mo manga lowin chek muk tum ringot le heti eme ma mi pamhan tlak lo le rui theilaka kan si hnipna sat dan te sa khwana lama kan nun rin om lo tam zia han langa tang te hian kan pon lan zia hi mule hriat a hre om thlo tani politics khel dan te hi kan va thiam har te lul em mi siam sa a in ngal ringot nama kan chang zo tang ngel donin a mu thei thin duam na le ma ni ma sial na in kan la khat zui cheu bok
kumsang khazakwa somnga pahni vela tangin democracy policy in min nuaya nam mol berzinga chiar thin ni ma ila hei chena chuan fing to om tak chu kan ni kan thlang korwai ho ten min le pel na sa to lu tuk hi zong nu nung an soyang chawa midang ngot tur chu kan ni to mol lo kan ram riang te a hian nei turil ruput a hun tak zeta kan rama thil thun na ngai ne pin man tang kai dan thar mu chua tumin ipen chan to te angu liking ro re lan soyang chawa ma son tumna nei lo ni hi kan tu le fa te chuan thar zel tan thingzik bula zong danang chau kan ni zel do nem ni yang tun ma zong khan lo hre thiam lo ma ila tu na chuan thenom te nun zia kan hmu tang tal hian I har lu langu kan rual elna sang ber chi khat chu zirna sikul hi ni ya heta ngot po hian ziak le chiar thiam na ngot war tuk lo hian engkim thole siam thiam zirtir zong in ipe nangu mi nam zirdan le ti dan tha te hi soile riat ngot tok lova chu tianga ti ve thiam turin mizo pian pui chong mang ngei po a zir thiam turin itang to angu tun thleng hian kan thil siam chua le thiam thil production engma soi thei kan la nei tlem zia hi tu man kan hai si lova kong dik zo tur le thiam tin reng zir chuak tur zong hian bana kai policy hian bulitan te angu thlopui ro rel an soyang hrim hi chuan ichi ai to lo te angu boitei pu aizol ole tun tumatan chuan khati zong khani le phot sela thu thon te a tha hlomin angai nom thin khop mai thu tho tu zong zong te chunga mi pui ayo in lom thu kan soi non le ni sela thuron tho zel turin thlir tu le ngai thatu zong zong te kanin som non le bok ani in zawa in hun man nuam le ve kule